Iya kata tariki makumyabiri na zitandatu ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025 umwirondoro na kwigendera amazina yitwa Gataruko Nyarukundo wo mu muryango w'Abasizira ababyeyi biwe ise yitwaga Ruhinja Bijegwe nyina yitwaga Nyamagazu Ana nyakwigendera rero yitwa umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na kabiri ahitwa mu Karunya yashakiwe n'umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na karindwi yashakanye n'uwitwaga Majoro Rurembo wo mu muryango w'Abanyakara ahitwa mu Ruyororo kubw'amahirwe makeya mu rugo rw'abantu gutabaruka aragenda babyaranye abana 10 muri abo bana 10 harimo abana 7 b'abahungu 3 n'abakobwa kandi abo bana barahari izarangaga nyakwigendera yarangwaga n'ubwitonzi bwinshi cyane akavuga buke cyane akaba ndetse n'umuganiza abantu babanye nawe icyo kintu muri tuvuze tugaragaza n'amaguru yombi kuko ari ukuri imirimo rero yakoze inshingano z'urugo yazujuje zose yumuriye umuryango aranawukorera n'ubwitange budasanzwe nyakwigendera yari umuvugizi w'intangarugero akaba n'umuyobozi ibyo ngibyo turamushimira umuryango unakoreragaho ni abantu 19 tumaze kwivuga kuko ari abana 10 abahungu 7 n'abakobwa 3 hanyuma akagira n'abuzukuru 9 muri abo buzukuru 9 5 ni abahungu 4 ni abakobwa imirimo rero yiwe ya Kristo nyakwigendera yakuriye itorero rya Methodiste mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na gatanu yabaye umuririmbyi ndetse aba ari umuyobozi wabo amashuri yiwe yize amashuri abanza hanyuma rero itangazo y'urupfu rwiwe yazize indwara y'igihumuro nyakwigendera yarangije arikina mama n'itorero rya Methodiste muri paruwase ya Itabi yarangije ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho yari atuye ku Karenge nyakwigendera rero tukaba tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko wa leta rero nagiraga amasabe mu cyubahiro cyanyu mwese muhaguruka umunota umwe tubashe kwibuka nyakwigendera gakurikiza murakoze ikaze n'umwanya twese kabana natwe umunsi kumwana w'umuntu ni muremure cyane iyo bwije hazaba utaramukaho shima Imana twebwe twese yatuboneye uburyo twese tukaza hano guterana Yesu yabikoze ihabwa icyubahiro ahandi shimira Imana yabanye natwe mu bikorwa byacu byose ubwo twateguje bino twabiteguje nk'abana b'abantu ariko Imana
ibijamo irabitunganya. Kubona tugejeje kuri uyu munsi Yesu yabikoze ihabwa icyubahiro. Ahandi dushimira abantu batubaye hafi gutangira igihe byakaba, arabageze mu ngo tudahari. Umukristo mubona mu gihe cyo gutabara. Iyo umuntu mubonye mu rugo aza kugutabara igihe wagize ibibazo, uzumuri kugakomera. Yesu azabaheza umugisha. Ahandi nshimira abantu bavuye ahantu hatandukanye, bafashe amatike yabo baraza ku bwacu kugira ngo baze kudufata ku mugongo. Arabavuye Kavumu, arabavuye Musasa, arabavuye Bwagiriza, ndetse n'ahandi handi tutibuka. Turabashimiye, Imana mu ijuru izabahemba. Ahandi dushimiye Imana ko tugejeje kuri uyu munsi tugihari tuguhumeka. Ikindi nshimiraho, birababaje kwivuga bitya, ariko ko ariko Imana yabibonye. Ndayishimiye ko mbaye ku munsi wa nyuma wo gusezera mukecuru. Umukecuru yatubyaye turi abana 10, yaratureze mu buryo bushoboka bwose. Twabaye ahantu hatandukanye, twabaye mu Minembwe, twabaye mu Ngoma. Hagati dusubiye inyuma, ngifite tekereza kuko mu minsi yose mbaye hano jewe naje mfite ababyeyi bose, ariko kuri uyu munsi bose ntabagifite. Hari impamvu bitumye mbivuga. Yatubyaye turi abana 10. Hagati aho ngaho mu minsi yatambutse umwaka wa 2017 ngo twari mu Ngoma. Mukecuru agendera inama yo gushaka, tugenda n'ingifite ababyeyi, akoma kanereka ati isi birahinduka, bashobora kubisaba ababyeyi none ejo kabuto bafite. Rero bizaba byiza ko iwe mwana w'imfura unumvira ugashaka, ubwira ngo yenda yarabizi, hari ikintu kiba mu mutima kikavugira mu mutima utabizi, hari impamvu yatumye ubivuga gutyo. Mbaza kwigira nabi ngera aho ngaho, umutima wo gushaka unzamo, ndagenda ndashaka. Ubwo nashaka mu Ngoma twatuye igihe gito, twahuye n'ibibazo bitandukanye by'intambara, turahunga, duhunga turi kumwe twese n'ababyeyi n'abana, tuja mu gihugu cyo Minembwe. Tugeze mu gihugu cyo Minembwe twahatinze, twagize igihe gito. Iyo bizago biraba ku bantu, biba ngombwa yuko jewe masha ko guhunga. Maze kumasha nk'umwana w'imfura, ndagenda ndabicaza. Icyo gihe data yari agihari, nawe yari ahari. Ati duhunge, je mbonye ko intambarije, ari gito dusigaho duhunge. Ati titwohunga mu myaka ingahe ikurikirana. None we nimba wabimashije, wewe genda hunga ugende, ariko turi kumwe. Habe ku itariki 10 n'imisago y'ukwezi kwa 6 simyuka iminsi, ubwo nibwo duherukana na mama ari muzima, mama atagwaye. Kandi mama yari muto cyane, ariko hapfa umunsi ntabwo hapfa ushaje. Mama ari muto pe. Nuko jewe ndamasha, ndaza, ndahuruka amahoro. Ubwo dutandukana n'ababyeyi bose bahari, dutandukanwa n'ibihe, jewe ndahunga. Nuko tukira aho ngaho kubw'ibihe, haciye ibihe birebire. Ntekereza kuko imyaka 6 ishize turaha, haciye birebire. Hagati yaho mama yaratubyaye, mama araturera ubu yashoboye. Mama yaradandaje ku bwacu ngo tubeho. Mama yahinze uko ashoboye ku bwacu tubeho. Mama yaradukunda twese, atarabanura,
abana b'abakobwa, abana b'abahungu. Habe ejo bundi muri aya matariki sinari mpari, arabona narazindukiye, mama arampamagara arambwira ngo nintahe nje mu rugo. Mbanza kumwangira, yantumira record ariko arira, nagira ngo musubize bigashaka kugora, ariko ndibaza mu mutima wanje kuko ibi byagiye kuba, ariko nsa n'umuntu bizi kuko yantumira record akarira impamvu ki. Mama ntiyaragwaye kuvuga ngo wenda kariheba karansezera, ntiyaragwaye, yarahora ari muzima, nta n'ingwara yagiraga mu buzima bwe, mu mubiri we nta ngwara yagira mama. Nuko habe ejo bundi itariki z'uku kwezi, ku kwezi gwatambutse, ukwezi kwa kabiri, twari twavuganye nawe, tekereza kuko haciye iminsi ine, azambwira ngo nintahe muje mu bana. Haciye iminsi itari mike, ngiye kureba kuri telefone, biratangaje, birababaje, barantelefona ngo mama ntakihari. Ariko hamwe n'Imana, Imana ishobora byose, ntawuzuburana n'Imana, ko ariko Imana yabibonye, nta kundi twabivuga. Ni Imana, niyo yaturemye, nizi iminsi yacu yo kubaho, ntabwo zitwara umuntu, zitwara umwana muto, hariho mukuru, zibikora ku mugambi wayo. Habe ejo bundi mama bambwira kuko yarangije. Mama yagwarabuke, ubwo yakagwaraga yari ingwara tutatekereza kuko ingwara yomwica. Yagazagwara akagenda mu madego bakamutera amasindano, agasubira mu rugo akwikorera za gahunda se. Ubwo tukavugana, haba ari igikenewe kakimufashamo uburyo bw'ubushobozi. Bwacya agasubira agafatwa akagenda kwa Gakina bakamutera imiti, mama agakira agasubira mu rugo, kuko mama yari umubyeyi ugifite kurera abana, yari afite abana bato ategereza kurera. Ariko Imana siko yabibonye, niko iyo ifite impamvu yabitegetse ko muri iki gihe tazoba turi kumwe. Mama ntiyari umugwayi, mama ndahantu yatakaga, mama ndamushimira uko bishoboka byose. Mama yaratureze, mama yabanye natwe mu buzima bugoye, mu buzima bworoheje, mama yabanye natwe. Ndangije kubivuga, mama yaradandaje. Nzanibuka igihe twari dutuye mu Ngoma, yakoze uburyo bishoboka kose kugira ngo tubeho. Badandariza, hari isoko yabaga mu Gatatu, hakaba indi yabaga kwa Chef Ntebego. Bakora uburyo bishoboka bwose kugira ngo arera abana ngo tubeho. Mama yakoze ibintu bikomeye, yakoze ibintu bikomeye cyane. Hagati yaho mama ni munini, nagira ngo mvuge ibyo mama yadukoreye ni byinshi sinabibana. Ahandi nshimira abantu bambaye hafi mu bibazo byose, bambaye hafi. Nshimira mu buryo bw'ubushobozi, ku bwanje narabitekereza byari bigoye. Nshimira abavandimwe bambaye hafi, kuvuga ngo bimere gutya, kuvuga ngo byifate gutya mu buryo bw'ubushobozi. Nshimiye abantu bari Australia bamfashe mu buryo bushoboka kose, babanye nanjye kandi ndabashimira, tuzatuzumva rimwe, n'abantu bankunda. Nshimira abari Amerika babanye nanjye, baramfashije, ndabashimira. Imana yo mu ijuru izabaheze umugisha. Nshimira abantu bambaye hafi gutangira ku munsi byabaye kwiza kuri uno munsi. Nshimira umuryango wacu, turi abantu bakundana, turi abantu bazafatana umugongo. Ikibazo
buri muntu tuvukana aza akifata nk'ikiwe, bambaye hafi ntibajyanye ku bwanjye kugira ngo batunganye. Ndabashimiye muryango, muragahora gutya, Imana yo mu ijuru izabaheza umugisha. Shimira pasiteri wacu Revera n'umubyeyi azamba hafi mu buryo bushoboka kose. Revera azangendesha inama, Revera ndamwirukira icyo ashoboye, Revera azakimfashamo. Revera azangendesha inama, Revera amfashe ku mwana we nika ko navuga, afashe ku mwana we, ndamushimira. Imana yo mu ijuru muheza umugisha. Shimira n'abandi bose ntibuka, ndabashimira ndabashimira ndabashimira, bambaye hafi igihe byabaye kugeza kuri uno munsi, mwacyamufata ku mugongo. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze imigisha. Murakoze. Yesu ashimwe. Shimiye Imana yuko tugeze ku munsi wa mukecuru. Imana nishimwe. Kendi congeho ndabanza nshimira abantu bose, ndashimira abantu bahana Nyenkanda batubaye hafi baradusura. Hariho bamwe baza bashika iwacu ntazi no mu mago yabo, ariko nkabona uko baraza kudusura. Ibo bose Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Nkaba nshimiye abanyabwagiriza, nshimiye abanyamusasa, nshimiye abanyakavumu n'abanyabujumbura ntibaje nubwo babuze ibyangombwa byo kubazamura, ariko narizi kuko bafite gahunda yo kuzamuka. Mwebwe mwese ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ikindi congeho ndashimira mama Bikora Neome, umunsi bambwira amakuru twari tugeze ku ikanisa tuje gutarama, umuntu arampamagara ngo umukecuru ararangije. Imenye nabikora banyihanganishije, sinaza nkenera kureba telefone, arayinyaka ariko akambwira ngo ntabwo yapfuye kandi yabibonye. Mu buryo nateye intambwe nkaza nyika kuri Betelehemu bakiri aha hanze, sinahindukire ngo ndebe nimba nkurikiye. Ndagenda ndashike mu nzira, mpura na mwarimu mushize irungu, ariko abona ko mfite agahinda ndetse ntangiye kurira. Araguma arampoza arambwira ngo ninyihangane ntiyanaruha mbaza umuntu wapfuye, ariko abona ko nagize ikibazo. Nawe ndamushimiye. Imana yo mu ijuru umugisha. Kindi congeho ndashimira ikanisa ryacu ryatubaye hafi, baraje bakorera ibitaramo mwacu, baratwihanganisha, barasenga, bararirimba. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Shimiye gurupe y'Amavubi, ni abantu batoya ariko mu murimo w'Imana ni abantu bakuru bazakora ibintu bikomeye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Baraje baranyihanganisha, nabo barasenga, bakorera igitaramo mwacu. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Kindi congeho ndashimira abaturanyi banje bo muri 11. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru itajikiranirwa ibampera umugisha. Bakoze ibintu by'indashikirwa, baransuye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndashimira ababyeyi banje bagera nko kuri 4, muranyihanganira cyane. Ndashimira ababyeyi banje bagera kuri 4 tubana hano mu nkambi. Ndashimira nyina Mparahoza, ndashimira Sandabunguye urugo rwe rwose, ndashimira musaza wanje Redaro bahangaha, ndashimira abo bantu. Ndabashimiye. Naringiye kwibagirwa Mamudogo murumuna wa mama. Abo bantu baza bamba hafi iyo ngwaye, iyo ngwajije baza bamba hafi, baza bumva ko nagwara cyangwa nagwaje bakaza kumfasha imirimo.
ndavuze ngo Imana yo mu ijuru itajikiranirwa ibangirire neza, n'ababyeyi banje bazabamba hafi muri byose, sinobona icyo mbaheza, ariko Imana yo mu ijuru izobampera imigisha. Ubundi nabo ntashimiye, mwebwe mwese ndabashimiye. Ubundi reka mvuge kuri mukecuru twabanye imyaka 2, ariko muri iyo myaka 2 tubana neza, yambereye umubyeyi mwiza, sinobona uko muvugaho, ni byinshi nomuvugaho, yankoreye ibintu byinshi. Mukecuru gishika muri rugo, mukecuru yamfashe nk'umwana, n'ubundi nari umwana wiwe kandi nkaba imfura yiwe, ariko mukecuru naja kumesa akaba amapfunguza amahozi ngo sinoyamara. Ntabwo yigeze ampeza sepeya yo ngo nyimese ngo sinoheza ngo kubera nkiri umwana, kazamubwira ngo yimpeze nzoyipfubzega rimwe ariko nyimese. Mukecuru yapfa kubona ngiye kuvoma agasana agatora irindi bido akaza tukavoma, aratwicaza nakara mu kazi kanje nyasanze mu nzu kabaye nk'agakumi, aratwicaza aratwigisha araduhugura, aratubwira ngo tugenda dufatikanye imirimo. Yanome yatora ibido, naje ngatora umukubuzo, cyangwa yatora amasahani, Nyanome nawe agatora ikindi, twembi tugakora uko nguko. Mukecuru tubana muri ubwo buryo, tubana neza kugeza aho twamunze tuva mu ngoma tuje Irundu, nabwo twakomeje kubana neza, yankoreye ibintu byinshi bikomeye. Subiye inyuma mu ngoma bageze batoraguza ishenye, sinari nzi no kwasura uko hanze. Mukecuru aragenda, nyina ndabunguye n'umuhamya, n'undi mukobwa w'abarundi ngo ni Nyandayisaba, aragenda atsindisha igiti, aravuga ngo sinzonza mbona abandi bageni babasha gutoragura, ngo jewe nimara ndeke. Mukecuru akazaja kwasa akambwira ngo nje gutora inkwi. Nuko byari bimeze, nuko twari tubanye na mukecuru. Mukecuru ni ibintu byinshi yankoreye, ni byinshi nomuvugaho, yakoze ibintu byinshi cyane. Turagenda dushika Irundu, mukecuru bagomba kumwizera, akora imirimo y'ikanisa, aho twaza twinjirira kuri Gitavi, twageza tujabuka tukaja mu Banyenganji. Mukecuru ashike bamugira umuyobozi w'ikanisa, aba umuyobozi w'abakorari, abakondigitrice. Mukecuru akora neza, dutandukanye neza. Mukecuru nta kibi nyigeze mubonaho kuva ngeze mu rugo rwiwe. Ico yambonagaho yaranyicazaga akanyigisha nk'umwana wiwe, akansungura. Ndamushimiye cyane. Asigaye mukecuru mwifurije iruhuko ridashira. Yesu ashimwe cyane. Kananje mvuge bukeya kuri Mamudogo. Mamudogo umugabo we ni wakurikiraga papa ku mugongo, abatuzi barabizi niko bimeze. Kananje mvuge bukeya kuko yari umubyeyi wanje. Mbere mpaye murumuna wanje Kirura Pole kubwo kubura ababyeyi bose. Byabaye gitangaza mu gihe yaburaga papa wiwe, yaramusigiye abana 10 kugira ngo abarere, ariko Satani kubera ko ari umwanzi w'ibyiza abona ko akwiriye gutwara n'umubyeyi mama wabo kugira ngo basigare y'imfubyi zitagira papa na mama. Niko isi imeze, tugomba kuza twakira ibibi n'ibyiza. Hari akantu natekereje, Mamudogo akivuka yarabaritswe agira izina yiswe. Mu kubarikwa bamwise izina, waje kubatizwa bamwita izina ry'ububatizo naryo yararifite kimwe n'abandi bakristo bose, ariko izina yo kuri none ibona ngo imwite izina ryitwa Nyakwigendera. Narabaye cyane, ntekereza icyo kintu. Umwaka ushize Mamudogo twagaga tuvugana kuri telefone, akanyohereza audio yambaza amakuru mu gihe Kirura atarahari,
naje kumusubiza nkamusubiza muri audio mubwira ngo muraho Mamudo, niryo zina nje nari naramwise rya gatatu kuko niyo mazina yiwe narinzi. Ntabwo natekereza kuko uyu munsi wa none Mamudogo ashobora kuba yitwa Nyakwigendera. Zarambabaje cyane nkimara kumva iyo nkuru. Uyu muryango w'Abanyakarama mubona hano ntabwo twigeze dutekereza kwita Mamudogo kuri none Nyakwigendera. Nta muntu urabyara umwana ngo amwite Nyakwigendera. Natwe ntabwo twiyumviraga kuri none kuba Mamudogo twoba tuhatumwita Nyakwigendera. Ariko niko isi imeze, niko Imana yabishatse. Ariko mpaye murumuna wanje pole cyane, mpaye umuryango wacu pole cyane ngo mwihangane, mubyeyi wacu tuzamusanga. Birababaje kubona Kiruhura ngo asigaranye abana 10 b'imfubyi, ari bose ari bo nyina bari mu mutwe we. Ni ikintu kibabaje cyane. Kiruhura n'umwana mutoya, ariko ukomere uw'umugabo, turi kumwe, uri kumwe n'umuryango mugari ungana gutya, ntako muzoba mugifitiye umuryango ungana gutya. Reka nshimira abantu, nshimiye umuryango wacu wa Munyakarama muri rusange. Mukimara kumva inkuru kuko umubyeyi yatabarutse, mwabaye umuryango wa Kiruhura hafi nubwo Kiruhura atarahari, ariko nanone mwaserutse ku muryango wiwe mumugeraho, murabahumuriza kandi barakomera. Kigira kabiri, reka nshimira abantu bo muri quartier ya Kiruhura, niba ari 11 niko bari bavuze. Jewe bakimbwira inkuru ntuyibwagiriza, naje ntabaye kuko Kiruhura atarahari. Mpageze nanone nasanze quartier iri kwa Kiruhura yababaye hafi yabatabaye. Abantu biriya quartier n'abanyenkanda muri rusange, Imana yo mu ijuru zabaye imigisha. Undi muntu nshimira cyane, unyihanganire nsigaje nk'iminota 2. Undi muntu nshimira cyane, ndashimira Revera Rwagasore. Muri ico gihe Kiruhura atarahari twarahuriraga nawe, yampaye inama, twaraganiriye byinshi byakozwe yari kwa Kiruhura, yabigizemo uruhare. Imana yo mu ijuru iguha imigisha. Bwo kurangiza, nukuri novuga byinshi kuri Mamudogo, ariko kandi kubwo gucungura umwanya, reka twifurize Mamudogo umuzuko wabera. Murakoze. Abandi bari baduteye uruhuha, abandi rero abandi baza bahagarikwa, ariko undi uza kurenza iminota 2 ko turarwana n'amasaha. Ndaza kumwaka mikrofone, ntabwo nzoba mu buri icubahiro, ahubwo twateguye umuntu uza gushimira abantu bose ntibashimira abantu, kuko hariho umukuru uhagarariye umuryango uza gushimira abantu. Nimubashimira iwe araza gukora iki? Ahasigaye reka duheze sebukwe avuge. Dushimiye kuko Imana yaturongoye, twaje mu nzira zigoye zikomeye, kubona Imana yaradushikije kubwo kuza kwizihiza uyu munsi wa Cyahukura. Turabishimiye gose. Ubundi uyu mwana no mukazana wacu, twahoranye nawe hari iwacu twari tugituye, ni naho yatahiye, kandi yatashe ari umwana mutoya cyane, ndetse n'ububakanye nawe yari mutoya. Ariko nanone mwashikaga mu rugo iwabo, wabona uko ari nuko hayakira abashitsi, biratunezeza. Kugeza ubwo batoye urugendo babungira hariya mu Ngoma, nanone mu gihe twahagendaga tuwazindukiye, nanone washikaga mu rugo mu wiwe ugasanga ni umuntu wishimiye abashitsi cyane, kandi ibyo yakoraga byose yabikoranaga ibyishimo. Icyadutangaje, urabona umubyeyi yamaze gushika mu nkambi, kugira ngo kandi asubire iriya ntibyari byoroshe. Yigeze kubaha ngaha, ariko hamwe n'ubitekerezo by'umugabo yaramubwiye ngo biranejeje kuko dukwiriye gusubirayo, kuko yari umwana wubahaga, yitondaga, ntabwo yigeze agira impaka n'umugabo wiwe
bafatanije urugendo basubira hariya, bivuga kuko yarubahaga kandi yagiraga ibyishimo. Rero tumaze kumva inkuru ziwe, umubiri ntuzureka kwikanga, kandi gutandukana n'inshuti n'umuvandimwe, umwana wawe ntiwareka kutababara. Twarababaye, ariko tuza tunezezwa nuko twamenye Imana. Wabande umeze gute, ufite umubiri umeze gute, amaherezo yawe nawe nuko uzava muri iyi si. Tumaze kumva ibyo byose, tunezezwa kuko twamenye Imana, turi abakiranutsi b'Imana, kandi twese tuyituyemo n'ingando, ariko dufite inyubako Imana yadutegurije hariya mu bwami bwo mu ijuru. Kuri ubwo icyo Imana yashatse yaragikoze, kandi ni kujya bavuze ngo imbuto iyo yeze n'isarurwa. Kuri ubwo bene data, umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Yesu ashimwe cyane. Reka dusabe mukecuru Ramu na mukecuru Marciana batambuke bavuge nabo magambo make. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe yuko yatugiriye neza muri iki gitondo, ikarinda abantu bangana gutya, tukaba dusubiye tukaba duhuriye ahangaha mu nzu y'Imana. Titworeka gushima Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tuje ahangaha nyine kwibuka umubyeyi wacu wadukuwemo, umukazana wacu. Ni ukuri ko baravuga ntibahaye bakabya, Cyahukura n'umwana mwiza cyane mu bakazana bacu. Yari yaratwubashe cyane, ni ukuri akatwubaha, tukabura ukuntu tuvuga. Dutangazwa n'igihe baje nyine mu nkambi nk'uko pasiteri abivuze. Yaragarutse twamubaza tukavuga ati ese yewe uvuye mu nkambi? Dukomeze gahunda zacu. Arakoze cyane dusoma umwirondoro, yatambutse agatangazo gatoya kaje kihuta. Abagize akarere ka Kamonyi basabwe kugira ngo bahurire hanze. Utanze itangazo ni perezida wabo Jack. Hanyuma rero kandi gatangazo nako kavuga ko urumva ko tureba ikinyamwuga tureba ahasigaye tuba tuvuga n'ibindi biganiro nabyo babitambukije. Twarabakozaga nyine cyane, kukunda kuvuga ngo duhinge imirimo y'ikanisa, dukore imirimo yose Cyahukura nawe akababamo. Imana ishimwe. Shimiye Imana cyane yuko Cyahukura yabaye intwari, agatahuruka neza mu muryango wiwe. Cyahukura tukamuhamya tukamushimira twese abanyengoma. Handi dushimiye Imana nuko yasize abana. Twizeye uko urugo rwa Cyahukura rurubaswe. Umwana nyina zapfa, umwana agasigara kandi ari mu nda yiwe. Ariko abangaba bo ni bakuru, twizeye yuko ari abagabo bazitunga. Dushimiye Imana cyane yuko Imana yafashije Cyahukura agatahuruka ari umugeni. Ahandi ni ukuri tumwifurije iruhukiro ryiza yuko yatahurutse neza. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Dushimiye Imana ko tubaye kuri uyu munsi mukuru Imana yateguje. Ntabwo ari twe twawuteguje n'Imana. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Dushimiye Imana kuko tubaye ku kiriyo cya Cyahukura. Imana ihimbazwe. Ico umugabo ndi twakibayeho, ariko uno munsi dushimiye Kiruhura. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Shimiye Kiruhura n'umwana muto, ariko yarabiteguje, n'umuryango wose urabiteguza, si we wenyine. Iwe kubwiwe ntaco yoshobora wenyine, ariko nshimiye abantu bateguje iki kiriyo. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kugira ngo tube ku munsi mukuru tuwizihize. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Reka dushimira abantu bose batubaye hafi, bakaba baje kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa ibahereze umugisha. Dushimiye abanyenkana nkuko bahaye bavuga, ikanisa kujyana ikintu gikomeye. Ni umubyeyi ukomeye, turabashimiye kuko bafashe uyu mukingi wo guhumuriza abana. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Dushimiye abaturanyi biwe bamwegereye, uwaba nyine uzumubonera mu kibazo,
ariko imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ubundi nshimiye aba bana bacu, imana ibaha umugisha, aba hano n'abavuye kure n'abavuye hariya iwacu, imana itazikiranirwa ibagirire neza kuko babaye iruhande rwa Kiruhura bagashaka kumuhumuriza. Uku Kiruhura n'umwana kandi Kiruhu tacu uzoba data, taco muzoba, imana yo mu ijuru ni se w'imfubyi izirera aho umuntu atari. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Duhumurije abana, duhumurije Kiruhura n'umugore n'abandi bose tutari kumwe. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa izabarera. Imana yo mu ijuru imuhereze iruhukiro ridashira. barakoze bavuye kuvuga, reka dutambutse Muhasha, dutambutse baramubiwe Bitwenge na Muhasha batambuke bavuge nabo. Twese ni ugushimira Imana. Hari ikintu kimwe basa n'abavuye kuvuga, baravuga ngo abashima bari inyuma, ariko ntaho umuntu azabona hera umuntu atabanje gushimira abantu, kuko igikorwa cyose, ikintu cyose kigira intangiriro yacyo. Rero tugiye kuza kuvuga hejuru y'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi wadukuwemwo washaje, njyewe ni muramu wanje. Igihe ashatswe mwibishe bavuga ngo mu mwaka wa 87 njyewe nije wagiye kuza kumusaba. N'umunsi nari nicaye nije wari ufashe ijambo ndikonkoshanya mu bukwe bwiwe, kugeza umunsi twamuzanye tumaze kumushyitsa mu rugo. Yatubereye imfurakazi. Abantu bazakunda kuvuga ngo imfura akenshi abantu bakunda kuvuga ngo ngubwo ari imfura uriya muntu yatanze ibintu, ariko hari imfura ihaguruka igatanga ihumure, igatanga n'ijambo. Hari umupadiri umwe bigeze kumbwira, arambwira ngo umuntu ashobora kugukunda akaguhereza inka, ngo ariko ngo umuntu akibagirwa ngo wamuhaye ijambo, kuko ngukura ubwenge mu bwiwe akabuguhereza, uwo nguwo aba ari inshuti yawe magara. Rero uyu mubyeyi niwe tugiye kuza kuvuga bukeya. Icyo gihe twari dutuye hariya mu Bibogobogo, hanyuma baza kuvayo barabunga baragenda baja mu Matanganika, baragaruka basubira mu Ngoma. Nanje icyo gihe navuyeyo tugenda duhunze, cya gihe cyo muri 1996 nja mu Rurambo, ngarutse kandi musanga mu Ngoma. Ariko maze kumusanga mu Ngoma, ikintu yakoraga yagiraga ikintu cyo kubaha, kandi uko nukuri. Hari igihe abantu baza bavuga ikintu, umuntu yazavuga akazumva umuntu karagenda avuga, akazagenda atsikira, ugasanga umuntu karagenda ariko asitara, yaza kuza kuvuga ku kintu ugasanga ntagifitiye indongoramvugo. Ariko uwo mubyeyi uko niko yari ameze. Yari umuntu w'umwitonzi kandi wavugaga bukeya, utagiraga amajambo menshi n'abantu, yarazi kubana n'abantu, yarazi kwegerana n'abantu. Twebwe njewe uhaye uvuga ni yari muramu wanje, ariko njewe yanubahaga nkasebukwe. Uko niko byari bimeze, nta kintu na kimwe nigeze kumubona noshobora kuvuga ngo kimumereye cyamereye nabi cyangwa si we kimumereye nabi, nkuko bashoboye kubivuga. Erega noneho ngumutwa ngo yasangiye n'umututsi ngo basangire, ngo aramubwira ati ntukavuge kuko twasangiye. Nawe aramubwira ati se urukundo rwanje abandi bazarubwirwa niki yuko dukundana je nawe? None se tudashimiye n'abandi bantu nakwe tugomba gushimira abantu kuko baradutabaye. Murabona aba bantu bose bari umungumu, iyo tuza kuza guhamagaza ibi birori birahanga, ariko aba bantu ntibazi, twari gukorwa n'isoni, twari kumwarwa. Ariko kubera kuko mwaje ni mwebwe mwaduteye iteka, ahubwo namwe mwese turabashimiye kuko mwaje mukemera kubana natwe muri uyu mwanya, mukaba mwadufashije kugeza kuri uyu munsi wa none. Ubundi kandi tukaba dushimiye n'abayobozi baduhaye iki kibanza. Iyo muza kwanga ntitwari kwicara ahangaha, ariko kubera kuko mwagitanze namwe turabibashimiye cyane. Imana ikomeze kuguma kubana namwe ibihe byose. Ubundi nubwo tuvuga dutya, sindeka gushimira uyu muryango wa Munyakarama. Murakabaho murakaramba, kandi Imana ikomeze kubana namwe kuko mwashoboye kuguma kwegera uyu mwana. Kandi nongeye kuvuga gutya ngo Kiruhura uri Kiruhura koko,
ahasigaye uko niko Imana izibigenza. Niko batubwiye ngo igiti iyo gitemwe ngo kirongera kigasubira kandi kigashibuka. Kuko uyu munsi wa none ndiko ndareba nkabona ngo Ruberwa, Mazuru na Cawukura bashibutse, ubu nyine barahari bafite amashami, kandi muri ayo mashami yayo arimo ibitontome byiza biriko bitonyangamwo imbuto nziza zigiye kuza kwera. Ahasigaye muzokomeze kumenya, ndetse n'iyi miryango yose y'abandi bantu bose barahangaha nabo mukomeze kubagirira neza, namwe nkuko nabo bakomeje kuguma kubibakoreramo. Twari kuvuga umwanya muremure, ariko kandi ayo tuvuze nayo ngayo. Ahasigaye tumwifurije gutekanirwa aho ari mu bwami bw'Imana, kurya Yesu yabwiye bariya bakobwa b'i Yerusalemu, aravuga ati ntimundirire, nimwiririre mwenyine gusa. Ahasigaye niko turiko twiriya dusigaye hano, ariko kandi ntitwiririra iyi miryango yose ihari iri ahangaha, na Kiruhura wenyine ahari, uri Kiruhura data, uruhuye n'imitima, kandi ahasigaye uzokomeze kuba imfura hagati mu muryango. Ahasigaye nuko Imana ikomeze kubana nawe. Murakoze. Imana ishimwe. Wacu karavuga ngo twakereje, ariko ndiko ndabona amasaha twadusohokeraho azaba nka saa 10 kiriyo, ariko turihuta ndi hasigaye abantu bakeya. Dushima Imana kuko tubyutse twese muri iki gitondo, ibyo twari twateguje bikaba bibaye, kuko iyo hapfundi twacikagamwo kabiri, kandi ibyishimo by'abantu ari abandi. Imana ishimwe yabikoze. Amen. Ikindi shimiye y'Imana, shimiye Imana cyane kuko twateguje kino kintu turi nk'abantu, kandi bikagaragara nkaho ndi se wa Kiruhura. None nkabura uko nobwira Imana. Dusenga abantu bazi ibintu nibishikanwa, dusenge se bareke babe bakeya, nibareka birabe bihe birori, mbura uko mbifata. Ariko nshimiye ko abantu babaye benshi, kandi ibintu tibyacikanwa. Imana ishimwe. Ikindi shimiye Imana, shimiye Imana kuko ngize amahirwe yo gusezera muramu wanje, kuko mukuru we yansezeye ndi Bukavu, arambwira ngo ndagiye hari gento ntogaruka. Aragenda nyine ntiyagaruka. Umugore nawe ejo bundi aramukurikira arapfa. Mwene data aravuze ngo tureke gusubira mu icundi, yavuze ntaho twohera, novuga irejyanje jenyine nimba nkarirema. Nukuvuga ngo mwene data numvisha imyaka turangana, ico tutandukanye ni kamezi. Ashaka ibubembe imyunyu yari itararenga ruguru, none nikajyo ryari konje, nkaja kugura umunyu kamera ameze ane muwe. Niwe muramu mwasokuru, niwe muramu wanje nabonye. Bagenda bakurikirana. Nukuvuga ngo nakazamara amezi 3 kamwira ngo acumbe agacumba. Abantu bikigiye bari mu guhangara ntawo cumbikira umuntu amezi ane. Ariko iyo twageza tuja gucumbika nkaja mu kiraro, twamara wacu akamwira ngo dusenge nyakwigendera umugabo we. Nico cyari ijambo. Nyina wa marehemu uyu mugore amaze gushika indimba ari aramufashe n'impanda y'Imana, barayimuregeye arayiturana ibubembe, arabungaja mu ngoma, araririmba ngo mpanda y'Imana isovuga, barayimuregera kugeza igihe nyine yatangiye kubona kuko yakuze biroroha, ahindura mu ikorari y'abagore. Mwene data yitwaye neza, abantu bangana nibo baza bamenyana. Yitwaye neza cyane, kandi ntiyigeze agogwa n'ibintu. Umugabo yari umuyumba kamagendeye ingari gashira, ariko ntiyivovose. Twagiye inama, twarasunguranye kubera ico kintu. Mabukwe yaravuze ngo nitumushakira umukazana, kuko yari yabyaye umuhungu umwe. Unkurikira rya gatatu turicara dutora umukobwa we wabari we tumuha, uko umuntu yari yizewe, tumuheza amabukwe agenda neza gushika n'ubu ngubu. Shima Imana kuko uko yabyaye, uko yarari niko yabyaye. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Rero shimiye abantu banyenkanda, shimiye abantu baturutse mu makambi yose, shimiye Imana kuko bino bintu bitadukoje isoni ngo dushikanwe. Shimiye Imana kuko bari nariko ntekereza ko bo binyitirira, haza bakuru banje bamuhasha n'abandi, mba ndaruhutse umwana gifite se taza kura. Shimiye Imana kuko ico kintu Imana yagikoze ntitwakogwa n'isoni, ibintu bigenda neza. Rero ari umwana udahari, abahungu banje ntibahari, na murumuna wanje tubana hano batanze indoro yabo, bavuze ngo nyibashikirize mu rugo, mbabwire kuko batahabaye, nanje iyo fanta yabo ngwishe mu rugo
rero ico kintu ngo nabo muramenya kubumva. Ikindi congeho ntokwibagirwa shimiye Nyabageni kuko mu bakazana banje iwe nakamariza nkumure ntaco muzoba nimba ico ntogeraho nimba ngahinduka mu bwenge kabukayoba ariko butayobye zobarera wewe na Kiruhura kuzogeza yesashe keretse ico ndafite asigaye Imana imuhe uburuhukiro budashura amen. Reka tureke kuyogora kugira gahunda zacu zihute. Reka dusabe bakeba biwe batambuke babiri nabo baduhe ku majambo magufi. Nimutambuke rero muvuge namwe umwanya wanyu ni karibu kandi mwihuta. Yesu ashimwe. Turashima Imana kuko twabyutseho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Dushima Imana kuko tubaye ku munsi wa nyuma njya kwigendera mukeba wacu. Twebwe nzi twabanye nawe batuye mu ngoma natwe dutuye mu bibogobogo ariko ngira amahirwe yo kubana n'abana biwe. Mu by'ukuri umunsi habaye ikibazo nyine habaye ikibazo gikomeye nyine Kiruhura adahari kidutera ubwoba cyane dushaka ahantu turuka ibintu turahebura. Iyo umuntu aje kumenya ikibazo uzucipimiraho umunsi bavuze amakuru twari ko dutekereza noneho nubwira amagambo nawe ukazubona noneho ntaho wohera. Ariko mu by'ukuri nshimiye abantu bose b'inyenkanda bageze mwa Kiruhura. Umuntu wese wakandagisha amaguru akagera mwa Kiruhura Imana yo mwishira umuhereza umugisha. Ubundi kandi nubwo nyine bavuze ngo bareke kumva gushimira abantu jewe narebye umuntu wagaze ugera mwa Kiruhura kubera kuko Kiruhura nyine aribo bana nyine banje twegeranye hariya. Umuntu wese wagaze uhagera nagaza mbona nkahancunguye jewe nagaza nicara ngatekereza ijambo nobwira Nyabageni n'abana karishaka nkaribura kubera ko byari biteye ubwoba cyane. Nk'umugore w'umupfakazi wasize abana 10 abateye ubwoba nubwo muhaye mwumva ngo wenda n'abana 10 wenda ko muragira ngo ni umuntu mukuru ni umuntu ungana nkuko kwanje ni umuntu ukiri mutoya cyane. Nuko noneho tumare kubyumva bidutera ubwoba cyane amagambo atubana makeya ariko dushimiye Imana abantu bose bakandagiye mwa Kiruhura bakaducungura Imana yo mu ijuru baheza umugisha cyane. Ubundi kandi nkaba nshimira n'ukuri kwa Revera gwa Gasore sinoreka kubashimira batubaye hafi cyane bagaza bicaramwe mu gitondo bakicaramwe mu ijoro bagatarama bakora ico kintu bagaragaza ubutwari cyane sinoreka kubashimira Imana yo mu ijuru baheza umugisha. Ubundi kandi nkaba nshimira abantu by'iwacu bahariya muri 11 bakoze igishoboka cyose baraye ahantu habi gutangira ejo mu gitondo twabyuse mu gitondo twama dutangira gukora kugeza none abantu barara habi abantu baragerageza gukorera abashitsi bari benshi abantu bose babikoze Imana yo mu ijuru bahereza umugisha mukewe wacu tumwishupurije iruhoge kwibuko ry'abera. Yesu ashimwe. Twese nyine no gushima Imana ishimwe. Dushima Imana yateguye bino birori by'umuvandimwe mukeba wacu yari umuvyeyi kuri twe yaraturuta niwe muvyeyi twasanze mu rugo hari byinshi yaduhuguyemo byinshi cyane kuko niwe muvyeyi twasanze mu rugo yari mukeba wacu ariko kandi yari mukuru kuturuta. Yatugiye inama tubana neza imyaka yose twabanye nta jambo na rimwe twamwumviseho ribi nta magambo mabi twamwumviseho. Rero twabanye nawe neza twihanganishije abana be twihanganishije umuryango wose twihanganishije umuryango wa bugufi mu nzu mwacu turabihanganishije ngo mukomere cyane kandi tunabashimira kuri iki gikorwa mwakoze cyo gutegura ibi birori by'uyu muvyeyi. Abantu baratatanye bakwira ibihugu byose umuntu yatekereza ukabona biragoye wagira ikibazo ugasa nkaho uri mu kirere cyawe wenyine turuhureba n'abakuri iruhande ukamusa nkaho uri wenyine mu gihugu. Ariko turabashimiye kuko mwateguye neza mugategura bino birori tukaba tubibayemo dusezera umuvandimwe ijya nyuma twihanganishije abana twihanganishije Kiruhura kandi dushima Imana yaduhaye umukazana mwiza. Imana yabonye ko ari ugomba kuza agasigara mu rugo akazorera abana neza. Turamwizeye dufite ubwoba bwa Nyabageni azoturerera abana neza cyane cyane azakora n'imirimo myinshi turayizi azadukorera imirimo myinshi cyane mu muryango. Imana yabonye ko ari uzorera abana muri iki gihe irabamusigira azobarera nk'umuvyeyi. Rero umuvandimwe tumwifujije iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze mwike hasi. Reka dusabe Revera Gasore nawe aduhe ku majambo magufi. Nimutambuke rero muvuge namwe umwanya wanyu ni karibu.
reka dukomeze na gahunda zacu. Reka tuze kumva. Ndatekereza kuko mu Banyakarama havuze abantu bagera nko ku hafi y'10, natwe nituboneka turi bangahe ntibize kubagora. Turashima Imana yatugiriye neza ikaduha ibitekerezo, abana b'abantu bagatekereza ndetse bimwe abandi batatekereje. Niyo mpamvu dutangiye gushima Imana kuko yabishize ibyo bitekerezo mu bantu. Twongera gushimira umuryango wa Munyakarama watekereje gukora kino kintu, kuko uyu mubyeyi atitabiye hano, ariko Imana ibahe ico gitekerezo cyo kugira ngo baze gukora iki kintu cyangwa se ibi birori kugira ngo babiduhe natwe tuze kubibamo. Byari bigoye kugira ngo duteguze ibi birori nk'abasinzira kuko ari umwana wacu, ariko kuba Abanyakarama baratekereje kuko bagomba gukora bino birori turabibashimiye. Duhereye ku mwana wacu Kiruhura, abakuru bazaca umugani bakavuga ngo umuryango uzawuririra ku muryango. Iyo ataza kubyemera cyangwa se kubikunda, wenda n'Abanyakarama ntibiba byari gukunda kugira ngo baze kubaha ahantu. Turabibashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndahera kure ariko mu magambo magufi cyane. Njewe ntitwabanye n'uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa wacu, urumva sinabasha kugira icyo muvugaho cyane kuko ntamuzi bwa cyane, ariko natekereje ku izina ryewe rya Cyahukura. Rero simbitekereje none, sanzwe nzi kuko ari Cyahukura. Izina rya Cyahukura ni nyirakuru w'abasinzira benshi, si bose ariko abasinzira benshi bavuka muri Cyahukura, umukobwa w'Abega. Yabyaye abahungu 7, imfura yiwe ni Kayira, ikironda mfura ni Nkubana, umukurikiraho ni Nyamukabakaba, hakabona kuja muri Hano, hakabona kujaho na Mucundambega, Musanganya kakurikira, Gishuri niwe muherezi. Ndagira ngo mwumvishe kuko abasinzira majorite cyangwa se abenshi naho bakomoka. None ngo bavuge kuko ari Cyahukura, nza gusanga ubutwari nza numvana baza bavugana Cyahukura wakera umukobwa w'Abega, Cyahukura Camvano. Nza gusanga nawe ari bwo butwari afite. Uko baramwitegereje ababyeyi kurya baza basa nkaho babahanura, ariko ni nkako mubyeyi kugeza aje kwita umwana agasa n'umuhanuriye. Temwumvishije kuko nawe yabyaye abahungu 7. Cyahukura wakera yabyaye abahungu 7. Ngo bamwitegereza mubona namwe ubutwari bwa Cyahukura wakera. Ni nabwo bw'ubungu bavuye kuvuga ahangaha, abatangiye kubuvuga babivuze ntitubisubiramo kuko bashatse kuvuga ngo ntidusubiremo ibyo abandi bagiye bavuga cyane. Tukaba dushimiye kuko ubwo butwari bw'uyu mukobwa wacu buri no mu bana babo, kandi mu busanzwe ababyeyi cyane bazakunda kubyara ubutwari bw'abana babo. Ndagira ngo aho turajanye n'abagabo cyane cyane ushaka kubyara intwari azaja mu nzu y'abakobwa b'abatwari y'abafite ubutwari. Tukaba dushimiye kuko aba bana bacu bo Munyakarama bagize ubwo butwari bukomoka mwagasinzira, bakaba barakoze kino kintu, bakaba batugejeje kuri uyu munsi kugira ngo natwe tube muri ibi birori by'umwana wacu. Imana ibahe umugisha. Tukaba tubihanganishije, tubahaye mpore umuryango wa Munyakarama, dutanze mpore umuryango wa Kiruhura. Nimwihangane mukomere, turi kumwe
kandi turabizi neza kuko mwizeye Imana izakomeza ibibafashemo. Hariho umuririmbyi waririmbye aravuga ngo tabiriho tabizaza byoza bidutanya na Kristo. Nubwo twatakaje intwarikazi yacu, ndabizi neza kuko bitoduhindura, tuzakomeza kuba babandi kandi ibyo twamenye bizakomeza kuba muri twebwe. Nimukomere mwihangane. Ahasigaye ku muryango wanje bwite nanze gufata mikrofone kabiri, dufite indoro kubera kuko uyu ni umwana wanje kabiri, usanzwe uyu witabye twanamiye ni mushiki wacu, ubundi kandi uyu mugore wiwe Nyabageni ni umwana wanje. Sinofata mikrofone kabiri ku muryango wanje bwite, dufite indoro tubaheza. Ahasigaye reka twumve n'abandi basinzira baze kuvuga. Imana ishimwe. Shimiye Imana kuko tugejeje kuri uno munsi. Uyu ni umunsi w'ibirori byiza. Mureke kunyagara nubwo mpucutse nyuma sinarizi ko baduheza umwanya amasaha. Icyo nshima Imana nuko twakoreye mwene data ibirori byiza. Hariho abagiye barangiza igihe cyabo bakabura umwanya mwiza nk'uyu, ariko kuba iwe yawubonye ni ukuri tubishimiye mu Imana. Kandi icyo nashimiye Imana, mwumvishije ukuntu bavuze kuko yari umwitonzi kandi yari umuntu wubaha. Icyo ni ikintu cyiza kandi ni ikintu wenda kinanira abantu benshi, ariko iyo byari bishobotse abantu bo byize bakagira ubwitonzi, cyabuze bakagira kubaha kuko aricyo kintu cy'ingenzi. Jewe uyu muntu muzukuri simbesha simuzi. Hari ukuntu abantu benshi bari mu guhagarara hano bakavuga amagambo batazi, kandi Imana ibakomeze ibahe n'umugisha. Ntayandi tuvuga amajambo menshi bayavuze nta no gusubiraho, ariko uyu mukobwa wacu wapfuye badusize yari indwari, umutwari yari indwari mu zindi twari zose, kandi tuzamwita indwari kuko twari tumuzi mu butwari aranamutwara. Rero menshi yo kuvuga ntayo, tukomeje kwihanganisha umuryango wa Nyakarama. Mukomere Kirura, mukomere abanyikorone, turi kumwe, ikizashoboka cyose tuzabisangira, ntacyo muzatubura. Imana imuhe urukundo rudashira. Ingoro yacu twambirije mu rugo. Mbere na mbere dushima Imana yatuboneye uburyo. Ni umuntu yari umuntu mwiza, abantu bombi bazima b'abakristo bombi, dushobora guhamya nta ideni mu mujimbo yacu no mu baturage. Nicyo gituma habasisira bavuga cyane nk'abo mu mushigo bavuga ntibaveyo, ni abaturanyi. Kubera izo mpamvu rero tukaba twavuga ngo hari umuntu wakeneye nawe guhumeka, kandi nuko twavuze ngo nanone twoza nubwo twageze mu rugo twabasura, turongera kandi tubaha ingunga nk'abanyakarere, tukaba tuvuze ngo ngaho Sengaye nawe yashatse kuvuga. Sawa kabisa. Ijambo rya mbere dushimiye abanyakarama bose kuko bagize umunsi mukuru uno mubyeyi. Imana ibaha imigisha. Icya kabiri, umugabo wiwe yarapfuye titwagira ikiriyo ciwe, ariko umugize ikiriyo c'uno mubyeyi je numva ishemerewe neza. Uyu mubyeyi yabanye n'umugabo yari umukirisitu pe, twarabanaga. Umugore we ngakunda kumubaza nk'amagambo, akamvuga ngo ni Imana, twebwe turabakozi b'Imana, kandi mu muhana tiyagiraga kandi kantu ngo abagore usanga ko baramuvuga abagabo ngo ni umuntu be n'uyu w'amanyanga w'umugore, yagiraga umutima mwiza cyahugura, yagiraga umutima mwiza biteye ubwoba. Imana yamuzamuye ikamujana mu ijuru, nishimwe kandi nihabwe icubahiro. Imana imuheze uburuhukiro budashira.
abo muri quartier ntibahari, nimba badahari dutambuke. Ego nari navuze babe bageze aha. Yesu ashimwe. Reka natwe tuvuge nk'abo muri quartier, kandi ntituvuga byinshi birenze ibyo abandi bavuga. Mbere ya byose turashima Imana yateguye iki kirori ikaba igishohoje. Rero ikindi ni uguhampore umuryango wa mwene data Kiruhura, bihangane cyane kandi bakomere. Ubundi duhaye mpore imiryango yombi, umuryango w'Abanyakarama n'umuryango w'Abasinzira bari basangiye uyu mubyeyi, turabihanganishije cyane. Kigira gatatu nanone turihanganisha kominote yose y'Abakongomani ku bumwe, kuko uyu muntu yari uwacu twebwe twese. Bihangane. Hanyuma kigira kabiri turashima Imana yarinze umuvandimwe. Ibi byabaye umuvandimwe yarazindutse atari mu rugo, ari kure, kandi kugira ikibazo uri ahantu uri izore uri wenyine cyo kintu kiragoye. Ariko Imana yamurinze ahantu yaraye, ikongera ikamurongora akaza akagera mu rugo amahoro. Iyo Mana ntitworeka kwishima. Bwana sifiwe. Iyo Mana turayishimiye. Hanyuma icyanyuma turashimira abavandimwe bose bo muri quartier kubw'urukundo n'umutima mwiza n'ishaka bagaragaje. Rero kubyo bakoze Imana yonyine izabibitura. Hanyuma ku muvandimwe wadukuwemo, twebwe turabanyakarere, twari tumuzi, ibyo twomuvugaho n'ibiriya abantu bose bamaze kuvuga tuba tugiye kurondogora. Gusa tumwifurije iruhuko ridashira. Hanyuma indoro yacu cyangwa isuruki rwacu twarugejeje mu rugo, hasigaye ngubwe neza. Barakoze abo muri quartier. Reka nanone dusigaje abantu batatu kandi mwihangane, amasaha yacu twihaye naha nyine niho agarukiye, kandi turangirije mu buryo gahunda zose zimeze neza, nta kintu na kimwe kirapfa. Tugiye guhamagara abantu nari nasimbutse, aribo basebukwe wa Kiruhura, bamanyana yacu twebwe, bariya bavuze bari bamanyana ya nyakwigendera. Hanyuma rero reka ko baje kumbwira ngo hariho abo twasize abanyabyinshi, dutambuka ico ngico. Ndibaza ko dutuze nidusakuza twenyine turatinda, ariko nidutuza kugira ngo twihutishe za gahunda zacu. Mutuze rero mwumve bamanyana yacu. Duhore ko numva abantu bakomeje kugira aka karwara, sinzi niki cabaye. Use hano ntitwagiraga iyo ndwara y'ifuye, ariko sinzi ikintu cabaye kugira ngo urusaku rube, kandi atari byiza uyu munsi w'ikiriyo nguyu. Munyakarama, simbizi yuko ari byinshi wo kwibagirwa uno munsi, kandi ndatekereza yuko nta kibazo narinzi dufitanye, ariko kibaye gihari nanone nidusohoka urakitubwira. Twari tuzi ko umwana ari amahoro. Dutanze mpore ku muryango wa Gasinzira n'umuryango wa Nyakarama n'abanyamurenge bose bari aha ngaha, ngo nimwihangane.
mwihangane simwe ba mbere mubuza ababyeyi abantu bose barahangaha abafite base na ba nyina nibo bake ariko nimugende mwihangane kandi mukomere muri abagabo muri abantu bazima ikibazo kiri mu kubabaza ni ukudasiga ariko umubyeyi usize abantu bangana kuriya mu by'ukuri ntako muzoba imana yabaremye izabarera ahasigaye tumwifurije iruhuko ryiza tanga indoro barakoze cyane kandi muratubabarira ko turihuta mutubabarire kabisa ntaco dupfa muri ababyeyi bacu twibagiwe gusa byaduciyeho kandi umuntu ni umuntu nyine azacikwa ico rero tugisaba imbabazi ikindi rero reka mpamagara abantu batatu nje sisura guhagarara hano ndahamagara umukuru wa mutualité atambukane na chef de cas atambukane n'umukuru w'umuryango wa Munyakarama uza kudushikiriza ijambo hanyuma umukuru wa Munyakarama havuyeho chef de cas na mutualité nibo aza kudusozereza Pasiteri Mazeze araza kudusozereza atubwira gahunda atubikira n'umuntu ahasigaye reka mpagurutse abantu ko ari batatu bahagurukire rimwe nanone bahita basingirizanya mikoro ahasigaye abantu bose niwe uza kubasezerera murakoze turabashimiye mwese abanyenkanda imana ibaheze umugisha bwana asifiwe iyo migisha murayakiriye yego muza mudukorera neza iyo tubabonye mu mwanya umeze gutya natwe ubwacu twebwe tubakorera tukumva biratunejeje imana ibaheze umugisha kuza mwitabira mu mwanya nk'uyu rero tukaba dutanze mpore kwa Munyakarama ibi ni bisanzwe ukumubona aba bantu bose aba bose ni imfubyi rero tukaba tuvuze ngo ni mwihangane hamwe n'Imana n'iyi miryango yose ibaturaniye ntaco muzaba ntituvuga menshi reka nsubire nk'inyuma hatoya nuru rusaku abantu bari mu gusakuza abantu bari mu kwama basakuza ntitumenye impamvu ariko rero mu ikanisa uzusanga hari abadiyakire ugasanga hari abarimu n'abapasiteri gutyo ntituzagiraga umudiyakire w'ikiriyo umuntu wenyine uza wicungira umutekano byoba byiza cyane ijambo ryongeyeho ngiye kubivuga niyenda twebwe manda yacu kirashaka kurangira ariko hari icyo tuza dushaka nko kugaya urabona itorero abantu kwihangana n'ubwitonzi naho gusakuza ko burya umuntu agira ingeso yiwe nyine uko aba yaje ntawo sakuza yaje kwanamira mugenzi we abivanye nuko umuntu afata ikintu uko kingana nuko kita uburemere bwacu ariko abantu bose murabona iby'ukuri hari igiterane hano mwitabye muraza musiga ibiterane dutangije tubashimira mwese turabashimira ku bumwe imana ibaheze umugisha mwinshi abakozi b'Imana baraha mwese muri abakozi b'Imana bashumba abakristo mwaje mukaza kudufata mugongo turabashimiye cyane imana ibaheze umugisha umuryango wacu wa Munyakarama turawihanganishije tubabwira gukomera cyane kubaho n'ubushake bw'Imana kumwanditsi yanditse aravuga ngo niba turiho kubw'umwami kandi dupfa kubw'umwami turabizi neza kuko Imana izorera bariya abana bazobaho bari kumwe namwe bakuru biwe n'abandi bavandimwe bazobaho cyane twebwe mu nzu yacu mwasogokuruza yapfuye nako yatawe kurwaha umunsi avuka kandi yavutse ari umwe arakura abyara abahungu umunani babyaye abantu benshi turahari natwe niko bimeze kandi umunsi ngo nyina apfa hari bamwe baje baravuga ati nimumuhambane na nyina uyu nguyu azorerwa nande
haza kuza umugabo w'impuhwe nyinshi cyane w'imbabazi ngo amare kuvuga aravuga ati ibi bintu bibaho abantu bose n'abana bapfuye nimumugerageze kumurera. Nuko haza kuza nyirasenga avuye kure yaje kwanama aramujana aramurera arakura aratubyara turiho turabizi neza kuko bazobaho. Dushimiye twari tuvuze ko dushimiye abantu b'inyenkana mwese kuba umwe mwatabaye mwagize neza Imana ibaheze umugisha. Dushimiye abantu bavuye mu nkambi hirya no hino mwakoze igikorwa cyiza cy'indashikirwa mwagize neza ndabashimiye cyane. Imiryango abantu babanye n'uyu mubyeyi mu ngoma barimo bameshake n'umudamu we n'abandi bose nababonye mwari mutebutse hariya n'abandi by'ukuri ntabonye ariko mwaje ndabashimiye cyane. Hari ikintu burya tugira twese abanyamurenge kitari cyiza ugasanga umuntu yapfuye ngo abanyakarama nibo bagiye kuvuga bamwe batanamuzi ngo twari tumuzi ngo ariko turavuga kubera ko tubana. Hakagombye kuvuga nka Meshaki n'umugore we babanye basenganye. Burya rero byoba byiza cyane karusho tuba dushaka kumva ibigwi ibi nibyo bizapfa by'abakirisitu. Ubwo rero nubwo byagenze gutyo nuko nyine niwo muco kubera ko tuvukana. Hari bari umuntu abanje bo mwa data wacu babagabo babyaye tutabanye ariko tuvukana mu maraso tumenye ibyo bakoze, ariko hari abandi twabanye ubundi bwoko kuva tuvutse kugeza n'uno munsi turi kumwe nomenya indonindo zawo. Ubwo rero kubana niwo muryango niko bavuze abarundi. Ubwo rero turabashimiye cyane Imana ibaheze umugisha. Turashimira itorero rya Umoja mwagize neza ndabashimiye cyane mwakoze ibyo mwakagombye gukora Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Mutualite muzehe hariya Gadi mwagize neza by'ukuri. Hari imwe na rimwe abantu benshi baza bavuga ngo yaguye iriya ngo ariko ntibagira biriya mu bikorwa mwakoze, ariko mu kuba mwarabikoze Imana ibaheze umugisha. Komite directeur nicyo twabatoreye ni mwihangane twabatoye ngo muje kuryama hariya mwandika inzandiko zo gusaba amasahani wenda n'ibirengeti oya nugukemura imanza mwihangane. Kandi society ingana gutya twavutse baza bakubita ingoma ba data bakabwiriza abantu kudakora icyaha kugeza n'uno munsi turabandanyije tuzosiga abana bacu asigaye ntimuruhe mwihangane, ariko kandi mukora ibyaha ngo mwoneje. Ni byiza kuko umuntu agomba kwirinda akizikira kandi ukiwe. Abarundi baza baharura ikirenge cy'ihene tibaza baharura ihene oya baza baharura ihene aho yakandagiye nimba mutabizi ngiki kirari ngiki bakabiharura bakavuga ngo ikirenge ni 10,000 niko baza bagira. Ubwo rero turabakenguye mwebwe mukiza vuba mubizi mugerageze kwitwararika mu bitungwa byanyuma mufite. Imana ibaheze umugisha. Ndashimiye umuryango wacu wa Munyakarama umuryango mwiza. Mvandimwe yavuze ngo bagira Imana bagira n'indege bagira n'ubwumvikane bwiza cyane ndabashimiye. Ndashimiye abavuye imusasa bavuye Kavumu n'abahano bakoze igikorwa cyiza cy'indashikirwa cyo kwegera Kiruhura. Ndabashimiye Munyakarama mwagize neza. Buryo wawe uzumubona igihe cy'ibyago nukuri wawe uzumubona igihe cy'ibyago. Kandi burya umunyabwenge umwe yaravuze ati urukundo ni igikorwa. Urukundo si ukuvuga ngo ndakunda, ariko urukundo ni ugukora igikorwa. Rero kuba mwarakoze igikorwa nk'iki ciza mukegera iwanyu abahano ndabashimiye mwagize neza. Imana yo mu ijuru baheze umugisha mwinshi cyane. Reka tubikire Gasinzira tubabwira kuko z'ukuri mwari mwaradushingiye muduheza umugeni mwiza, ariko kuri uno munsi turamubabikira kuko yitabye Imana nta gihari. Yasize imfubyi yitabaye kwa se iziba kwa nyirarume kandi kahaba bakayishingira ikabaho mu buzima bwiza kuko ari kwa nyirarume. Nyirarume w'umuntu burya ni umuntu ukomeye cyane. Ubwo rero turamubabikiye turababwira kuko cyawukura atagihari yitabye Imana, ariko yasize abana. Muhaguruke nk'ababyeyi dufatikanye kureba bari abana kuko Imana izifashiriza mu maboko y'ababyeyi. Turabafite mu maboko yacu tubasaranganye kugira ngo tubarere tubigishe
ibikenewe ni byinshi kubambika no kubagaburira. Ahasigaye turababikiye tubabwira ngo dufatikanye kurera bariya bana. Murakoze, Imana ibaheze umugisha. Ubundi kandi mwebwe mwese byo gutuza hasi cyane, reka dusabe umuryango wacu wa Munyakarama